Manuel tietwa ngama ini bedo kidong lok makwa ko kumi manok nok mwakani kidong ngoma no itimo wi ati mafut pien nge Rwot Lakica kidong kiet me chak nge keri Rwot Lakica. Okay, kiri winya wachi kwere joara Manuel ema an mara tie yare ya bero ma put pange Rwot Lakica no beda tien kwan mana put kwan high school tiyo high school ma mega so during my vacation and I have a Rwot Lakica pero la dit and I don't get a door wani cause no beda yele kwet ke bana kamo ti nge yele wa one watching any ticket project mi ro team mani kwet chan watching yele be ara bieno ran ro mo de puching ma wani kwet ti watemo so kera dong loko wala jaka kwet ano beri ma liba be ga para mo wen e wa cha kwet project ano wani kwet so project ano ber ga running ma be ma mi o tien project mo ne wani kwet ma kura yele mo pol tu ma dia tu kan mana be Okay. Kiet fonya ngo ma in chegwa no ki idul man me Rwot Lakica. okay afo mata now fonya ma wa no to toilet cause an mana pange yo poli pit so na put pange yo then at least I take ideas here mano at least ramo konya ba ni chapa ni ba man put pa and interfacing the toilet face to face one equity so ober kan yota jem maduong ne era mo upgrading my skill at least big not mo ma yo poli pit so pa better that yeah now fonya ma ana no and I need at least give me yo poli pit so do ma be mara ramo yo poli piara kana bana in case boy kene chung piara kana ramo chung ana ramo fonyo bana most of the fellow youths magitia around an magaro berga ideas ma ana ti kwere ni ka at least ramo na an tel ko pa dan ramo la ke throw yo poli pit so mana yo ba ini Okay. So yen no mo bedi tike dero me yo po chabon mapige. Dero en ma ini tika tikwere ni. Iti tikere yo manini kidong tika konyi madong were ramo chung piri keni mano kelo chiante maromo konyi chalo wa yo mogo ma tiano me tiako pero mogo ma ini tikwere. okay ana fo ma mate now dia ma tika no ngone enini tika konya yo maduong me achel dia ma enini at least tika wa ana tika ngene ban bot jo mano pegi ngene mano put an pa ti magin eno dan maduong no pegi ngene an wa tika ngej an metim jina ko man so yupo japon ma pigi an wa o tika ngene kedo mi ario wa o to tika mi bana ngej bot jo mano put pegi ngene ma at least an ko pa jomo kene toro an tiga la ko to yu liquid so pos tin no ngol to ti chene mo ma ko ni ge to ko no chon be pegi nge ti me mai kan pegi ni jima kene ro ma kele chini chingi yo to ge no chini mo ma nok nok ma tiga ko ni ge ko me tan ni toro an so ya mere yo ko to te ke la ka na an pe So mapat kinana la kum dano yen bene ino chalo wa meru kero ni pian olo to era monong agbiling achela ria dimo mai rama tiako ki pero ni ma chalo wa maybe gwa pango ar nyo bongi nyo jema chama nyo ngedi ke tiatwa. so ka na kra ko ana after high school kana tikwere no pe yo to twa cause ingeyo vacation ke ini ake school so the vacation jack in a coping ko wa kadong no peyot so an no ko na chon chan fun no ko na that food abere ka yele ke ko then you put a bong no pige enni wa ko ole to ara mo chung no piar kana no mo chiling mo ko mo konya ara no ole to wile cha bona ma mega bana ni ro mo wile bongi koma ro be ken dan bana me ko kar jo ke ne ko an ole to ada no chiling apa bana ke art walu njorna ole to ko ni ke chiling mo manap mana no bana e di so Good. Did my ini timo chalo yupo chabona ini. You know yomo chwini nyo how enjoyment how do you enjoy yomo yomo chwini ni kai titi mana timo kawara yo manini kelia waka mai yo manini afo e mata
now you put your one mapige ingeo tie like process mano mir step no tie mano ir bet ka follow so ke na like laboratory chamo kene ina no e chemist ka rubu jemo kene o la pa do gi money no iye yo sam bene the same way ke na ati yo rubu jemo kene ana manok nok am gi bion so ke form gi mo ol to mango kele ol ta la no turning to geno kene so yo fina ver age a la ko gi money o da gen ma pat ana gen ma pat e rom tiu gi mo ol to ma yo le gi nga ni na so mere yo fina ka wa kana ana ni ngo ayubo gi mo ol to ma kelu gi mo pat ko pa narmon kero gi yo le on ban Okay. Ketita wako joma gi wilo jemi ma megi onyo joma gi kupe keri meti menongo en jemi ma ine yubo chalo wai chabon ma pigeni jone anga gi chegwa ingiu gi nonge kwene joma go bero ni chegwa dukan hotel Aryat nyo nga gini ketira wa customer ni go bero anga afo e mata ga det now customers ma megwa ni ma mega Paul Amaro supplying hotels mo mai na ngi tia around Gulu Kanji kedong mo machi in a lower esteem of Gulu mano ge no di mer liquid so kedong gwa customers mo tian da ma jara dana individuals mai ko ken ga chaken wa pok ge bana e coach ma tian ene gi wido bana kedong oriel mo ma tian ya chara drug soaps mo kene gi wido liquid soaps cause gi ngeyo ni ngo near gidunja art now ke dong households ni joma kene wa like gitike gene rentals mo madon ngi cham ke landlord so ge mer ni dikal gi nyo ko art gi kam kene me yupo ben malarda weng bana wadili ke joma kere ani ya ma customer so mega ana ma pota ana ma rapo gi piso kilo supermarket mo matiam tiam bana miri gi piso okay boch me liquid shop any chake e ruamani ni chalo wa ne gwa leta che lo nyo charo kere malo gini kidong wel gitini ni matiri ne o kere madir wele tini ni now liquid soap and the one tiki bochi ma pat ano boy 300 ml mano these Rwot bottles ni awa mio ili bachele ched kedong wa mio 5 liters mano ili pa kilo 10 liters me at 20,000 kilo 20 liters mio jam kene 40,000 chakeno me at 30,000 lupe kano customer wa game yar kwere okay kidong tieta kong challenges onyo pekima unity kere nyo pero ma unity kwere malupe kilok me yup chabon chegwa well chemical adi kwali dong penyo ba chegwa well chemical gi timater nyo well ngo gi pero ma no chegwa kaw yubo gi ni chegwa expiring o ma fu pia ki yu kwere tieta kong en pero ma unity tika no ne makeme kingo yupo chabon ma pia oe mata now pero ma tie ma wan put kaira ba no yu liquid soap tie ma duong but ma dora ya me wochi pero ma tie yu liquid soap chama kene materials no we ber ka locker so no ni ketini we at 20,000 they might even know at 25,000 menonga no materials anu ma yu liquid soap bani paro kwa no nyinge cause giduong kedong pero mi ario ene wel ma wano charo kwere liquid soap chamo kene computers so megwa kidwa wel gi open so ko wando charo gwa ka supplying hotels wa majuini gwa normal kilo this cost mana ko no ni wel la no yot lo megwa ne now so pero mi ario ene ma wano now pero mi adere ene ngeo transportation we goods so megi o kama no miate chaken robe yela cause customer rom go wona chimna o mero e chawo ni kelwa liquid soap wel mako man so quality ke don wine wa mero madwong chaken ni pop gini wa o kama en mer ni robe ta cause mi repeta yu apane ka chira so taro chawo no transportation no now ke don pero mi ngwan ne
ngeo chamo kene chawa kene no where you give money in time pay yot so ni chawa kene no be dio mana kono gini miete pe chawa money ni chawa ro ngo leo pe o ke ano mero o kwe mano wie un peke madama ana what you okay kid me boy ne ko packaging pero pe ye packages ma wan timo ni pero pe ye okay because wan tero ka watero no watike materials can be packaged che gwok bene pero machalo wai loko muchoro gi kitung bot kamente piena ngeo ni chamo kene production ma wono timo le ni chamo kene no mier ni unong warga ma akibot Uganda National Bureau of Standards pan yang ka gwok ka eni bene che gwok pero ma gwok temo no ne now ngeo kene de chere wai no warga gini cham ke no mier do ngoy business ameno at least do beru but dear da no wada no mier ngoy licensing so make money put power licensing cost flow tika ila o level money chan kedo o then licensing so tax ma di ma furo no ngane to petere to okay mafuti ya ini teta tama make wo onyo plan pia nyi America teta kwa scale of production onyo kero wu me yopongo liquid shop ichabera chiel onye iye katini chabera chiel oromo yupo liquid shop marom mene quantity marom mene ya liters marom mene okay ana fo no liquid soap and wano yobani pol kaero yobo in orders because for around you pone ata ji mo pack no mere for emergency but pol kaero maro teach through orders ke customer placing order ne o mero wel makoma ti wano mi here now aroma estimating for letters around one me chabera che rombe around 200 letters around me ne customers so make one okay utiki production room mamu onyo office mameko yeah office make what here but football you production room magi come por kar mar yo pone igang ma wano beri what you kwere yo ma child production room make what on manyori ni food it is a problem ni opeki food kabere metima production Practically looking forward into it. Well, I thought getting in your watching it for the you make a gun. But in your never know me or bench. It don't be related to comfortable money. So getting in your watching it, where you make a gun, but now what material tieni, me no production room, my megwa. Macadam no in with time, no you get ear, or no, around no more, you're inviting down, like showcasing our goods around you to give an give a man to get a kind. Iwe no komani ka ro komani okay Emmanuel dana di madong ini fonyo gi madong kumberi kitika yupo chabon bene now ara mar fonyo groups pole cause par mar fonyo individuals forming dana groups so forming groups so don't wait ya fonyo geo so ke rongo ngai mabe gena gi chari bere medical map it's like networking gena gi fonyo de weri gi komani so far fonyo groups para mo yar biche kwene I phone you that side of custom corner, then I phone you down kono, and you kind then I phone you down, get down that side of Betty to Quilla, then I phone you down. Okay. Aya tieta badong tammi onyo ngoma ngono mero timne ya nyim plan ma meu feature plan. Now ya nyim one thing me at least providing a market base for megwa. Mano ko ron yu pone dong area chele kan locality chele kan patika go plan me te branch mo kan la cho ma with time to tika supplying kind no la cho ku no tika teach so no market demand ma pon no tika meta wa kan demand mi liquid soap be cha kan no tika meta ko no mata so we meta at least one bane te liquid soap ko no ma yo ba ko no dong ko robe fogna dane ko no medical fogna dane ko no ban no perata okay duan ma initi kwere to twale pe
vulu magipeke gana dima i community tie ningo Now duan ma tie kwere vulu magipeke gana dima mi achie chai teach cause nge vulu ko nyone ki chai gi moni gini ne tiri kena tim cha kena pago kena chiling mana merni nge vulu mar jin madam cha kena mer gi moni madir la chu pe ne chai on so nge ke mer gi moni madir la chu pe ne cha kena to no materi kai now vulu yeni mer gi moni madir materi la tiet ki per ye chu chu chai on lu ke ne lu yu plikit so ne cha gi mo per pa ko twal cause gene mer gi gam gi moni chu chu so am duana wa mera ro mi ke vule ene ngo pe ko bere chai teach go ye ke ku pe nge money fo nyem nge je maduong en je maduong cha ke ne ke nge yo ko era very flexible team gi moy ke ana ko ke le chili ke ene failing cha no te ke le chili okay good good Tim teri teri ke comedy because in mero lao ma per da o mi yo ke jomo ke ne don concentrate ma per aso ti ko pone ke ka anche ti dico una da sto sorte di pomien does not resolve completely. Solo when so I take on the P. How I on P no do Why, one maduong. chair. oni ma knock On knock my knock. On my knock. How I on P. Ang mo pwede yung dress of salt. Okay, I think I watch me. Kaya na nung rupe o piro mixing o maber da. Kaya kung gawin yung dress of salt. Nyor nung nung bubbles do nung peti kanan magong bubbles matong. So nyor lang may make pi mo kaya na da. Kaya ko ruby. Kaya ko na step mo kaya na ko on yung pi ko man. So on yung pi man na ka ni. Kaya ko on yung pi on yung bubbles tika pi. Pepper, metal. Better than what I meant.
Okay. Jima no ati pere ni wine. No you could let us macaro. No let us piara there. Taking a wine. No let us piara. Kama mero bet quality ma bad no let us piara there. After Joma can make a way of better ma. Delighted it so you can let us over piara wine. And no bet back. No bet you ma bet so no let us piara wine. Back away you ma bet. No around 30 to 25. No very quality. Jemi ma wono ti kere ni ramo ter chili andi. You know when to Piariba Beach. So ikom leta piara dek ni ramo kelo chili andi. Now let us Piara deck, no one thing. They can charge like 20 letters. Can we know what 20 letters or charge 40,000. Now plus the other 5 letters, you 10 letters. So you add on now 10,000 on top of 40,000, that's 50,000. That means you're having profit of 25,000. No. Young boys and girls in the village. Yeah. It's not a big deal making this thing. Yeah. So get in touch so that you can go and train some other guys in mind. Now what is that? Color. No, this is perfume. Hey, Color this is is perfume. Okay. Now to make it nice. Erine rangi mag green. Pati orang tiche rangi mag green. Atau orang tiche rangi mag kwa. Orang tiche rangi mag blue. Orang tiche rangi mag pink. Orang tiche rangi mag no kal ne bepe. Orang bere. Orang cungkian kira ti kwere ini. Pano on. Cie kuma. Setting. Rombo setting. Kita gue nyamon. So on yung kala lo. So now back in the over come back to P. What a man. Size men on one male. On the P, man, not on any size men. On the P, not on any size men, man, on one male of the query. So any perfume on the chow and the kind. I will lock with you. I can't eat a teach query. No way to team a cool. Setting the animal one wide in terror car maromene kidong where team ngo. Set ma wa pika wacho neni we ko voyo me we tabun ene o ao we ko komdu ko shop you are green ti setting ene romo tero karma romo 5 hours no do voyo no a we incomplete 5 hours. Okay, tiga rowan mano customer mero ke yore.
ramo onye na ko man ta unen setting ke jerken